ka maksi 300 na 399 ni arutwo 352,782 782. And in the 2023 KCPE examination, 80,523 candidates, which is 0.60%, attained a score of 400 marks and above. This was a drop compared with the 2022 KCPE examination when 9,443 candidates, which was 0.76%, scored 400 marks and above. The percentage of candidates scoring between 300 and 399 was comparable to last year with a percentage score of 24.94%, which translated into 307,756 candidates in 2022 and 24.92%, which translated into 352,782 candidates in 2023. The full summary is as follows. 400 to 500 mark. The number was 80,525 candidates, which translates to a percentage of 0.60. 300 to 399 marks, and the total number who scored that was 352,782, which was 24.92%. 200 to 299 marks, the number of candidates who were in that category was 658,278, which was 48.49%. 100 to 199 marks, the number of candidates in that category was 383,025, translating into 27.05%. The ones who scored between 001 to 099 were 2,060 candidates, which formed 0.15%. The number, therefore, total number that sat the examination was 1,406,557, translating into 99.34%, which there were 9,000 who never did the examination, and we have given them the opportunity to come and do the exam. The highest score this year was 428 marks. 428 marks is the highest score for this year. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high. Only 2 candidates out of the total 1,406,557 were informed in examination malpractices during the 2023 KCPE examination. One of the candidates was found with unauthorized notes in the examination room, while the other candidate was found with a mobile phone in the examination room. Tugithina mbere arutwo aria maraikareire kigeranio gia KPSEA kia mwaka uyu ni megwetangirira maumirira mao. Uhoro uyu uheanitwo ni murugamiriri munene wa kanju nene ya igeranio NEC David Jegere akiuga ati ni hindi mihango ya kumaki igeranio icio irathie na mbere. Arutwo matanyihiire milioni 1.2 nio maikareire kigeranio gia KPSEA. The KCPE examination is a summative, norm-referenced examination that is offered to eligible candidates at the end of the primary school education. Since 1985, 39 cohorts have sat the KCPE examination, with 2 major reviews being made on the assessment tools
and the awarding criteria. The reviews were aimed at addressing curriculum change with respect to curriculum load and the content. KCPE examination has been offered to over 26 million candidates in the last 39 years. The candidature has been diverse, with candidates of refugee status and non-citizens within Kenya sitting the examination. We particularly want to thank the primary school head teachers who for the second year administered both KPSEA and KCPE concurrently very successfully. And I wish to ask that we applaud all the primary school teachers in Kenya, particularly the head teachers, for the great job they did. I also wish to thank particularly the head teachers and education officers from Vihiga and Taita Taveta counties. This is because they followed the registration rules for the two cohorts to the letter. We did not have a single case from the two counties of late registration. NEC engaged the services of 5,755 examiners during the marking of English composition, Kiswahili Insha, and Kenya Sign Language composition. As a show of gratitude, NEC has issued certificates of appreciation to all the examiners engaged in the marking of these three. And today's CS, we have invited the chief examiners for the three papers, this being the last time that we are doing KCPE. The reviews were aimed at addressing curriculum change with respect to curriculum load and the content. KCPE examination has been offered to over 26 million candidates in the last 39 years. The marking of KCPE was prioritized to allow the ministry place the 1.4 million candidates in secondary schools early enough, and NEC is finalizing the processing of the KPSEA results, and the reporting of these KPSEA results will be done at 3 levels. There will be an individual learner report, a school-specific report, and a national report, and we are committing ourselves to make sure that these reports are ready before these learners proceed to junior secondary in January of next. Haya maumirira maya ni magithiete na mbere na gukiyukio ni mathukuru matiganite na county-ini ya Naikuru. Ndakimenyithio mwandikitwo wa mohoro wa Njeri wa Kariuki ni ethagathagite kuria rutwo na rutani udumwe na aciari magikinyitie niguo gukorwo tukinyitana kana tutikunyitanira nake kwa ihinda riri. Reke tuthie mwe kwa mwe tukimenye muruto urio gikite wega thiini wa kigeranio gia KCPE tukinyitanire nake kwa ihinda riri. Niliweza penenia pana njia sasa niliweza kuikabili vile inaweza. Na umepata alama gani hiyo? 78. Na kwa kauli yako, je, ungeambia wanafunzi ambao kidogo hawajatia fora katika mtihani wa kitaifa utawaambia nini? Usikufe moyo, kuna shule ya upili na hapo unaweza kufanya vyema zaidi. Je, ungependa kusomea nini siku zapo za usoni? Ningependa kusomea architecture nikiwa usoni siku za usoni. Je, hebu tuambie siri ni gani ya kupata ufanisi katika masomo yenu ya shule za msingi? Manake hii ni shule ya kibinafsi. Je, tupatieni siri. Siri ni gani? Kuweka Mungu mbele na kutia bidii katika masomo. Shukran sana mpenzi mtazamaji. Huyo ni mwanafunzi ambaye amepata alama 404 ambaye alikuwa anaongoza kuhusiana na hilo. Na kidogo tu kabla haja kwenda mbali kidogo, kama naweza mchukua huyu Michael Warutere ambaye ndio mwanafunzi wa kwanza ambaye ndio bingwa wa mtihani wa KCPE wa mwaka 2023. Michael Warutere, unajisikiaje ulipoona kuwa wewe ndio mwanafunzi wa kwanza wa mtihani wa KCPE? Nimegutishwa sana na nimefurahi sana kwa kufaulu kwangu. Na nimeshukuru Mungu kwa kunipea hizi alama za kupendeza sana.
Je, ni kitu gani ambacho ulikifanya ambao unadhani hii ndio ilifanya wewe kuibuka mshindi katika mtihani wa kitaifa wa KCPE? Kwanza unafaa kudurusu vitabu, lakini unafaa kufanya kwa mipaka, usizidi. Ya pili unafaa kuwa makini mtihani. Unaweza soma mingi lakini kutomakinika unaweza kufanya ufeli vile vibaya sana. Naam. Ni kitu gani ambacho ulikuwa unakitazamia siku zako za usoni? Je, ungependa kusomea nini baada ya kukamilisha darasa lako la 8 na kuingia katika shule ya upili na kumaliza na kuelekea katika chuo kikuu? Je, ungependa kufanya nini? Hatimaye ningetaka kuwa software engineer, nikitengeneza mitambo hapo na pale, lakini hapa mbeleni ningetaka kwenda Mang'u High. Naam, Mang'u High. Unataka kwenda Mang'u High. Je, ni somo gani ambalo lilikuwa linakutatiza? Ukiwa pale shuleni ulikuwa unasema hii ni kama sitaifua dafu, lakini umefua dafu. Nimeshangaza sana ni Kiswahili, kwa kuwa hii alama nimepata 88 ni ile juu zaidi nimewaipata. Hata hizi mtihani za kudurusu hii ni yenye nimepata juu, lakini ilikuwa tatizo sana na wanafunzi wengine wanaweza kubali ilikuwa sayansi. Naam. Je, pale darasani mlikuwa wangapi na mlikuwa mna utangamano upi na kuhakikisha kuwa mmepata marks ambayo ni ya kuridhisha? Kila darasa ilikuwa on average 23. Kila mtu alikuwa na shirikiana ili kila mtu ajitoleke, anajikakamua. Naam. Shukrani sana kwa kutenga muda wako, lakini kidogo kabla sijakupatia fursa uende kwa ingine, hebu niambie ni kitu gani ambacho utaambia wanafunzi ambao wametia fora na vile wale ambao wameteleza, utawaambia nini? Usiwe na shaka ni watu, kwa kuwa unaweza jimarisha kwa njia zingine kama vipawa vyako au talanta, na mwishowe kila mtu utafaulu kwa njia unavyopaswa kufa. Naam. Kwa hivyo leo ni siku kubwa kwako. Je, utaisherehekea vipi? Hiyo sijapanga bado, tutapanga baadaye. Naam. Lakini baadaye kushukuru Mungu. Naam. Shukrani sana kwa kutenga muda wako. Kidogo tu acha nizungumze na mwalimu wake ama ni mzazi wa chekechea. Naam. Riera Springs Kindergarten. Sasa huku Riera Springs Kindergarten tuita shule ya chekechea. Hawa watoto wote Michael na nduguze walianza kule kwetu, wamesoma kwa bidii, somo la kusoma, vingine vyote, and most of all life skills ya kujitetea, na tunashukuru Mungu that he has set the pace. Asante. So hii ni product ya kindergarten. That's why we are Riera proud. Springs Kindergarten. Yeah. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoona hao ndio walimu wake wa shule ya msingi ya Riara hapa katika eneo la Imara Daima katika kaunti ya Nairobi, ikiwa ndio imetoa mwanafunzi bora katika mtihani wa kitaifa wa KCPE wa mwaka 2023 akitoa alama na akizoa alama takriban 428. Nitakuwa naregesha studio manake hapa kama unavyoona ni sherehe na nderemo, kila mmoja akifurahia matokeo ya kuridhisha kwa watahiniwa wao baada ya kufuzu katika mtihani wao wa kitaifa wa kufuzu darasa la 8, na hivyo watakuwa natarajia kujiunga na vyuo mbalimbali, vyuo vya upili mwaka ujao, mwaka 2024 mwezi wa Januari. Kwako studio. Mjahid ni mwandĩki wa mohoro wa ceceni ya K24 na nĩtwakĩrĩkia gũkĩona hi no ũragĩtongoretie maumĩrĩra-inĩ ma kĩgeranio gĩa KCPE nĩ Michael wa Rutere na Max 428, ũndũ ũmwe na mũirĩtu ũcio kiuma hau kabere, na kĩroto kĩa Michael wa Rutere nĩ gũkorwo akĩingĩra thukuru-inĩ wa secondary wa Mang'u High. Rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kaunti-inĩ ya Naikuru tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariuki agĩtũmenyithia ũrĩa gũgĩikaire mwena ũcio wa Njeri. Na mũhuri wa mbica yakwa no kuonie gũkũ no ndũgio na gĩkeno thĩinĩ thutha wa gũkorwo makĩrĩ na ũmwe wa arutwo arĩa magĩkĩte wega thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, thutha wa mũrutwo ũgwĩtwo Blessing Waceke gũkorwo akĩrĩ na marks 420. Hau kabere nĩ gũkoretwo ngĩkwĩra Gathoni tũgĩetereire gũcemania na mũrutwo agĩtwĩra hihi arakĩigua atĩa thutha wake gũkorwo akĩgwatĩra marks 420. Hihi itegũte kahinda reke twambe tũnyitanĩre na mũrutwo ũgwĩtwo Blessing Waceke, hihi agĩtwĩre araigua atĩa gũkorwo akinyitira marks 420. Labda unahisi vipi? Tuanze na jina lako, mtu unahisi vipi kama
hata sijui niseme nini. I'm just so happy and I thank God. It has been a journey and he has taken me through. Sikuwa natarajia. Nilishukia tu kuambia nilikuwa na alamizi. Ndoto yako ni kuwa nini ukimaliza masomo yako, na labda unatarajia kwenda shule gani ya kitaifa katika hii taifa la Kenya? My dream school is Kenya High and I would learn to be a doctor, a cardiologist. Gathoni hihi ni ukunjitekeria ngoro ngiaraniria na muciari wa murutwo hihi agitwira arakigwa atia gukorwo ati mwana wake ni umwe wa arutwo aria magikorwo magika wega thiini wa bururi wa Kenya hihi akigwatira max 420 na hau urakimenya ati murutwo uria ugwikite wega thiini wa bururi wa Kenya akiuma na max 428 koguo magitiganite na waceke na max 8 tu koguo ni njui ni gikeno kuona muciari agitwara mwana thukuru na aikorwo akimurehera max taici kumurehera max taici mucii ireke tuko tukinyitanira na ithe wa waceke agitwire arakigwa atia thiini wa ngoro yake kwa jina ritwa riaku no ikorwo gitwire atia uraigwa atia murutwo waku ni umwe wa ciana iria ciikite wega thiini wa bururi wa Kenya ta muciari ungi o wothe wa mbere njitagwo Festo kama wa Mungai kana ithe wa waceke ndina iritu angi atatu no waceke niwe wa gatatu wa mbere ndina ngatho kuri Ngai this far tukiuga ni Ngai utukinyitie hau na ndina gikeno ta muciari ungi wothe agikora handu ta ndina gikeno na ngacokia ngatho ni miaka mingi ni miaka miega cukuru ni urutite wira mwega kuma riria kenjie na atonyire guku ni arutirwo wira mwega muno ni Mase Mwangi. Tumeshukuru sana, tuna furaha sana, kama tumefurahi hata sijui niseme nini, bali tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali ambao umetuleta. Gathoni njitekeria ngoro nginyitanira na murugamiriri wa thukuru uyu Mrs Kibai agitwire niki gicungiriirie thukuru wake ukorwo gikawega na kuma nginyithie maguru makwa thiini wa kaunti ya Nakuru no njikire wira ati thukuru ni ukoretwo ugikawega thiini wa mumirira ma KCP na hihi ni mwisho wa kigeranio gia KCP thutha wa miaka 39 hihi araigwa atia na kana thukuru wake naguo no uthiete na mbere na ukorwo kihariria undu wegemainie na system ya CBC kwa jina ritwa riaku no ture niki uraigwa thiini wa ngoro yaku ati thukuru waku ni urakungwirwo bururi mugima ni gukorwo urutite murutu mwega? Wambia kunjira njugiria ngoro yakwa irauga no njuge ati ngoro yakwa ni irakena, ngoro yakwa gatuma oni uguo hamarito njitagwo Masejeri wa Kibe. Nigenete muno ni tondu wa mumirira ma kigeranio kia muthenya wa umuthi haria Blessing Waceke acoka kugemia mwaka uyu witu na 420 marks iria rikia kunyita. Ni turera ni Ngai ni wega na tukauga ati Ngai arathime arimu, Ngai arathime arutwo tondu muturire wa githomo ukoragwo tuwitaga triangle, no nginya hakorwo hena mwana mwarimu na aciari. Koguo ndirauga othe Ngai amarathime tondu gutire mundu ta contributete. Yes, system ya CBC niyo riu ni mumngetheire maitho. Hihi mugwika atia gutigira ati thukuru yo wa Radiance no wathi na mbe na ukorwo gikungwira maumirira mega na tukirorania githomo system ya KCP na CBC ni ina ngurani. Hihi ni mwihariirie muri arimu a thukuru gutigira ati thukuru uyu no wathi na mbe na ukorwo kiriro kia federa? Mau ni maihariria maria tukoretwo riu tugika o riria twamenyire ati u niguo mwaka wa mwisho wa KCPE na tutire hindi ingi tukaruga rugo ni tondu CBC marauga ciana ciothe ni ahotani kuringana na uria ungihota gwika. Koguo ni turamenya ati riu gutire koragwo na celebration cia muthemba uyu, koguo ni tuwete mwerekero ungi wa ku make sure ni turathie hario mwana kumenya ability kana hoti wa mwana nigetha tukahota kumuteithia uria angihota gukorwo mutorania thiini wa uhoti wake kana ability. Koguo ni twihariirie twina lab, twina junior secondary na riu twina grade 8 ira tuku join this year na ni twifangite tondu twina all equipment. Junior secondary no tiganu na primary tumiakite kando hanini na twina maundu mothe maria marendekana nginya maria maretwo about the maria extra curriculum twina cio ciothe thiini. Haya, we mwarimu na njira nguhi hihi ni ugukorwo kirahira gukorwo ati we umwe wa aria matumite ciana ici kana murutwo ta Waceke magikorwo makiona marks ici no kwa jina ritwa riaku? Njitagwo Daniel wa Ngai wa Mwangi na ndina gikeno kinene muno na ni gucokia ngatho ni maumira maria twanyita muthenya wa umuthi uria Blessing yeka ni gikeno kinene. Ni tureteire ni megwika wega
ndũkũringana na ũrĩa twĩharĩirie ũguo nĩ no njokirie ngatho nĩ ũndũ wa arutani arĩa tũranyitanĩrire nao oro hamwe na aciari nĩ ũndũ wa ũrũmwe wa hinya mũno. Gathoni na mũroreri wa Kameme TV no akorwo kiuga mũrũgamĩrĩri wa thukuru nĩ akorwo kiuga hihi kwaya gũkorwo ici nĩcio ndũhio na ikeno cia mũthia gũkorwo gũgĩkenerwo tondũ gwagĩtuĩka system ya CBC ndĩrĩgĩkoragwo ĩkĩrora arutwo na njĩra ĩrĩa system ya KCPE ĩkoragwo ĩkĩrora. Hihi nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩkunguraga thukuru itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru tũgĩethaga nginya arutwo angĩ na tũkĩrore hihi magĩkĩte atĩa thĩinĩ wa maumĩrĩra macio, na nĩ tũgũkorwo tukira mwiroreri wa Kameme TV uria mandu marathi na mbere na ukorwo makigariura kaunti-ini ino ya Naikuru. Reke ngucokerie mwaro Gathoni riakwa ni Wanjeri wa Kariuki kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ngatho nyingĩ mũno makĩria Wanjeri wa Kariuki, ũguo nĩguo gũgĩikaire thukuru-inĩ wa Radiance Academy kaunti-inĩ ya Naikuru, na no egũgĩthiĩ na mbere na gũkĩtũmathĩra mohoro mangĩ kuma kũrĩ arutwo arĩa makĩamũkĩrĩte maumĩrĩra mao megemainie na maumĩrĩra ma KCPE ma mwaka wa 2023 ndũmwe na andĩki aitũ a mohoro arĩa marĩ kaunti-inĩ itiganĩte, na nĩ imwe cia riboti iria tũgũkorwo tũgĩkũhinyiria thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ maria magũkĩrũmĩrĩra, na arĩa matanagĩkenio nĩ maumĩrĩra maria makĩanĩrĩrwo ma KCPE mũtigagĩkue ngoro, ũcio tiguo mũthia wa kĩroto gĩaku. Tũkĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ, First Lady Rachel Ruto nĩ aratugire atumia atongoria a mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa arĩa macerete gũkũ bũrũri-inĩ rungu rwa gĩkundi kĩa Organization of African First Ladies for Development. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩu thingira-inĩ wa iregi, Rachel nĩorĩtie mabũrũri ma Africa manyitanĩre makĩria kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera. Mĩario ya First Lady ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũtumia wa mũnini wa President Dorcas Rigathi. The strength of our continent lies in our ability to approach challenges collectively, learning from each other, negotiating with a unified voice, and finding fulfillment in the success of our neighbors. The seed we planted in Kinshasa during the launch of the Unified Campaign in July 2023, as we celebrated 20 years, has started flourishing across Africa. During the first Africa Climate Summit hosted by our President, Dr. William Samoei Ruto, here in Nairobi in September 2023, our continent came together and declared a united stand on climate issues. This solidarity provides us with a strong foundation and a common front as we head to COP28 in Dubai just in a few days. Everyone can see for the 14 years things have worked so tremendously within the communities, and right now we also see the manner in which she has stood not only with the women in the counties and the wards and everything. She's also the leader in the climate change. This is a woman that we respect and we honor in this country. Haya, ucio niguo muthia wa mohoro maitũ. Ndĩrakĩamũkĩra ndũmĩrĩri haha kumenya atĩ mũtambo wa kwamũkĩra maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE aciari matirakĩhota kwamũkĩra maumĩrĩra maya, na kanjũ ya igeranio bũrũri-inĩ NEC nĩ kĩũrĩtie aciari kwambĩrĩria gũtũma ndũmĩrĩri ciao cia kwamũkĩra maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE kĩa ciana ciao kwambĩrĩria thaa 8 cia mĩaraho, kuona mũtambo ũyũ ũrĩ thĩ. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri kuma kanjũ-inĩ ya igeranio NEC. No ũkorwo ũkĩgeria gũgĩtũma ndũmĩrĩri yaku nĩguo gũkĩhota kwamũkĩra maumĩrĩra, no ũrakĩrwo ũkorwo na wetereri kuona mũtambo ũyũ ũrĩ thĩ, no kwambĩrĩria gũkĩruta wĩra ona ciĩhanda thaa 8 kwambatĩra. Hau niho ngũkorwo ngĩambũrĩra hema itũ ya mohoro maitũ mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ, no tũgũthiĩ na mbere na gũkwenjera mangĩ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ na thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Tũgaikwendithĩria mĩaraho na mĩarahũko mĩega, thiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a,
tuguteithanagia na Nyambura wa Muchangai wa muoyo wa kwendia kurathime na kwandandurire mihaka yaku.